Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas anapauluan. Ayat, ken kinabaknang, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papananyo ka day, sir. Awaran bibiyang mo. Anya, Iso man. Di mo matlaan mo ti mapaspasama. isu nga ron adamdamagak, tadyak amaw. Anya, Katwan mat, ada pa panak, di ka mang taktak. Kan di mo latan sasawon iti sabani. uwan sir. Ang sa dinong amin ayati papananyaw. Umadanin, mangitme. Umadanin. Aha, umadanin ti anya. Umadanin ti panang tagikwak kan ni Annabel. Rogyanan nagiti buyot ko tagtignay. Anya? Uwan mangigme. Sigurado nga agbaligi nagiti buyot ko. Kat agsangit mo tan iti dara da dya marsyal. Ay, pangasiyaw, sir. Agpanunot kayo kuma, iti mamin ribaw. Sakbay nga ituloy yo ti plano yaw. Di yo kumapaturayan ti gura, iti kaunggan yaw. Tapno saan kayo ang makabasaw? Awanan ti makalapad kanyak. Ah, Kukwak mo tan ita ti kanito. Nakaplano aminan para iti umadanin akalay sa ta, Annabel. Wen nga rohad, Marshal. Katsapay la kuma, taawan to ti agbalin aparikot. Awan mo't siguro, Annabel. Awan mo't ti ammo ta adakas iti relasyon ta. Iso anaan nayas mo't siguro ti amin. Sapay la kuma, Nay, nagunag day ta na naay mo. Pampanunutak ngamin ni Vince. Adda amak ko. Amang ano niya ti plan-planwan na. Sapay la kuma. Tanalaw-lawagan di panunot na. Ket naawat nanti amin. Tapno saanan nga agpanunot iti saan anasayaan. Buisit kit diti kastoy. Awan pa serserbiyo akatultulag. Bay! nay, apay sir. Napudot man ang ti ulo yaw? Saan arag baligi dagiti tao ka nang kidnap ka ni Annabel? Sinalbag na gidya at tao. Saan nga min akas karina ti kayat yu ang mapasamak, sir? Bayan yung aminan. Saan kayo nga agbalin a kriminal? Dakasak no dakasak. Tinapatag. Magunod ko amin na kayat ko. Ti ayat kan kinabak ng akal kalikagumak. Sir. Saan ang maiparbangday ta kunak manan? Di ka nagsayang iti panawan namang kontra kanyak. Gaputa uray anya ti ibagbagam. Desidido akon iti kayat ko ang mapasamak. Umadanin di pa ng kalay sa hayop pa ni Sir Marshal, Madam. Wen nga rohad, Juven. Kastoy gayam tirik na. Aglalaok. Anya ka ditirik na ti dandan ni maikasar, Madam. Naragsak. Gaputak ka maudyanan na. Agsimpa kayon iti ayatam. Angam, adalat talaok na apanagnerbyos. Amangan nga minadarumswa aparikot. Awan mo't siguro, Madam. Sapay la kumatakas tang agpaiso, Juven. Ay, siyak nga damot. Kaano ak amang asawa? Juven, asawaan da kanton no baliwam tigaraw mo. Ha? Agpakababae ka man ngamin. Sayang, ti kinapintas mo. Kinagwapo ko Madam. Juven, agpanunot ka anaimbag. Amangan no agbabawi kanto, inton mabakatan kan abalasan. Anya! Anya ka diti ko na yung nga ibagayo, Madam Annabel. Kaya't kayo lang ang makalanglang amangan, Nana. Ha? Mas daw kayo siguro iti makitkita yu kanyak.
Ang husto ti makit-kita yo. Nagbalbaliw akon. Madam, Saan akon akas iti sigod, anala kang agpungtot. Iso ano adaman dagiti banag anak kasaktan terik nayo. Sapay lako mata mapakawandak. ay na, awan ti sakit tinakam ko kada kayo, madam. Amok magtanasinpot kayo. Sumrula ang tikinat ang sityo no daduma. Gaputaan mo nga apektado kayo iti naglablabasan nyo iti kalabas. Agyaman naklaunay, nana, tamaawatan dak. Kasapay lako ma, taagtalinaad kayo dito mansyon. Nga oray anya pa'y ti mapaspasamak. Uwan, madam, ikarik da ita. Kas iti sigod akanayon ko nga ibaga. Napatag kayon kanya. Ay, kasla na lang daw tayo arim mo rin yung mansyon, madam. Ang mga no agur-urayan ni Sir Marshall ije papanantayaw. Bun nga rod, madam. Wun karun ka. Nakabaybayan ka tumag amin nga kukunay si Kayo Ben. Kas kalapag-aong. Nakarkaro kamot amang timyong. Ala, saan kayon nga agpinabhasol? Saan abale, tamakauray day jay? Sa bagay, nanos tinubyo yung, madam. Launay Juven? Naimbag ata iso ti pinili yung, madam. Nagasat kayo kinkwana. Ay, di sumarsaro alugan, madam. Di sumarsaro na. Kita niyo na. Pinalawlawan tatayon. Anya ti kayo sa uday kayo ngay. Mabit lang, rumarak. Inakasarita ida. Ay, saan, madam, saan? Aawagam kiti ni Sir Marshall. Ibagam, ang mga yabiti pulis. Wen mang temyong. Ay, pangasiyaw! Di na kami paggarabitan iti dakas. Ay, yati masapulyaw. Tai pa ay may. Basta di na kami dangran. Manong temyong! Awanan ka itibain ng Vince. Sumurot ka lang kada kami, Annabel. Hindi mo kayat nga dasaan na saya ta mapasamakin ka. Ayop ka! Saan ka napudno agayam? Imbagak matenken ka. Noan niya ti kayat ko. Ikagumaak agun udan nga uray pakabasulak. Anya? Ang dadimte nga polis. Kakadwa, tulungan dak ang mangilugan ka ni Annabel. Saan? Di nagkuyudan! Masaksakitan na! Kartingan niyo, kakadwa! Ipatay niyo ni Annabel! Hindi yung kaya't amoy sagmak tayo amin! Marshall! Marshall! Ang pagayam tabins! Iso pa nga asim, di mo ko maaramidin na ito. Nalpasan tinararagsak akan ito, Marshall. Kukuha ko ni Annabel. Marshall! Ang nga asim, Vince! Di mo ko maaramidin na ito At ang mga kapulis, iso arisutin tayo kumada ito Tanggal mi ni Annabel. Basit la ka malim. Matay tayo! Saan? Di ka ko magparnuay iti parikot. Itad kunti waya-waya ni Annabel. Uray da kayong tagkalaysa. Basta awan ti madangran kada tayo amin. Anya? Saan? Sikat ay ayatak, Marshall! Di nak maalilaw, Marshall. Dahito ti parakin ka. Ang paltong kanya. Paltukan kamit, Marshall! Huston mo, Annabel. Natalgad, ti kasasaad tayo itan. Impanaw dan da Sir Vince. Ganda giti kakadwa na. Ti awanan bain, Vince. Damang temyong kan, Marshall. Kumusta dan? Babaw ni ti kasi ti Apo. Natalgad tayo amin, madam. Agyaman ak no kasta. Agikaro day dya, Vince. Sigurado ang maibalod day jay, Madam Annabel. Ngam, husto ko man. Punasan yun tigurayo kadakwada. Saan nabali? Saan kamot ano? Juben. Uy, madam. Italag tayo latan ti amin iti namarswa. Iso ti makaamo amang ipaay iti katukad ti inaramid da kada kayo.
Sapay ko matawan ti pabasulom no dito'y pagbalodan ti nagtungpalam, Vince. Ayop ka, Marshal. Sikat ti makagapuno apay akas ti nagbanagan ti amin. Awan ti amok ang nagbasulak kan ka, Vince. Nagbalinak anasayaat kan ka. Ngam nagbalin ka ngamin ama naging bubukod. Iso akas to'y ti nagbanagam. Sana may sa ti aldaw. Laglagi pumreta. Inton makarwarak. Agbayad ka kanyak. Di ka kumagsawi ti kasta, Vince. Panawin ko man, tapno agbaliw ka. Husto ko man. San kayon nga agsubang, Sir Vince? Sika kumati agpakumbaba, gaputa sika ti ayan ti parikot. Marainday, No amukla kuma kastoy gayam ti planom, linapdan ka kuma. Jakla impagarup at igayam mismo akabsat mo ti kalkalabanam. ano ka diti sasawin nyo? Gusto tinangagyo, Sir Vince. Sir Marshall, agkabsat kayo iti ama. Anya? Sana po nureta. Apay nga italang ibagayo. Pudno, Sir Vince. Inlimid mi ti amin. Tapno awan ko matirumso aparikot. Ngam nakarkaro mati napasamak. Iso nga agpakumbaba ka kuma. Map nagkalata kuman iti addaken ka. Gaputa nagasat ka. Tainted lataken ka ni Senyora Felisa ti resort. Nga uray saan nakaapudpudno nga anak. Anak na kayo day di Senyorito Arturo. Iti agsabali a babae. Kat gaputa saan da nga intulok nga alaan na ni Sir Marshall. Naggatang itiloti a pagbiagan da Sir Marshall. Kanti nana. Nga iso ti farm ita. Kat si kamat, Sir Vince. Pimusay adagos tenam, kalpasan nga impas ngay na ka. Ngam gaputa na anos day di Senyora Felisa. Inala na ka, kat impatag na kakaspudpudno nga anak da. Anya? Anyan. Apay nga awan apulos na kaibaga kanyak da ito'y abanag. Gapo siguro takayat da kayo a protektaran. Ken maysa, gapo ta natalina ay ti panagbiagyo. Di dan dinakda kamat ti napalabas. Iso a pinadakkel na kayo ana imbag. Ngam sayang, tanagbalin ka da ka, Sir Vince. Sana po nuretoy. Saan? Agyamanag, gaputa na saya ti kasasaad mo, Mang Timyong. Ha? Sangitan nak mo lagayam, madam. Di nak mo lagayam, palubusan na matay. Si kamot, Mang Timyong. Karuruar mo iti ospital. Ngam da tala agang angaw ti among haramidan. Kastala tibiyag, madam. Amo mo tanti ugalayk. Anya? Nasiglat tayo, madam. Iso ati nakpakatanakan. No nasiglat ka, apay nga rod adi mo nalisyan ti bala. Ay siguro, sa bali tikit kita agiday. Ay ngam, anyan ti kinadakas dayay a servants. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Gapo iti dakas a plano na, Mang Temyong. Ngam, imbaglangan ta saan ang nagbaligi. Wan nga rod, madam. Ang tijak pulos ni namnama. Kiti kinapod nung agkabsat dagayam kin ni Sir Marshall. Wan nga rod, Mang Temyong. Naimbag ta saan ang nagbaligi ni Vince iti plano na. Tanuan niya man tinapasamak ka ni Marshall. Isun ti mismo anang dangran iti mismo akabsat na. Tsak maklon na ito ang napasamak kanyak. Madadal ti panunod ko. Pag-aasim, aklunam ko matinagbasulam, agpakumbaba ka, tapno makarwar ka dito'y pagbaludan. Manainday. Uray balibaliktad ti lubong. Uray anya ti araramidem.
Si babasol ka iti kabsat mo. Kang runaan na iti Diyos. Jack Maclon aday jela nga Marshal ti mangati o kanyak. Punasa mo ti gura iti kabsat mo, Vince. Tapno malagan anday tariknam. Gaputan no pasig agora ti marikrik na iti kabsat mo. Iso ti mangirakid ken ka tapno saan nga agbaliw. Katno kastaman ti mapasamak. Agnanayon met nga agtalinaid ka dito'y pagbaludan. Panunuta manaimbag ti imbagak. Agbalin ka kumamet anapakumbaba. No kayat mo pa'y amasirayan tilawag kan mangrugi manen. Tapno madaan kamat itinaranyag amasakbayan. Agyamanak na nakarwara ko niti pagbaludan. Agyamanak, tanay kanak pa iti gundaway tapno makisaritakin ka, Marshal kabsat ko. Ha? Inawagan na kiti kabsat, Vince. Wan kabsat. Gaputa day tatirumbang. Iti panagtalinaad ko iti pagbaludan. Naamiris ko abindot ti nararamid ko. Kat sapay ako mata mapakawan na kiti dagas ng naramid ko kada kayo. Nabayag ka na napakawan. Katagyaman ak manong. Gaputan na kaamiris ka matlaang. Wan kabsat ko. Kabayatan ti kaadak iti pagbaludan. Pinampanunot ko ti amin. Kat naamiris ko. Pudno gayam amin apam magbaga kanyak. Isungain karik iti bagik nga agbalbaliw akon. Tapno makapagtuloyak mat iti panagbiag ko. Uwan manong. Saan pa yan hala daw ti amin? Ala, lipatin tayong tinapalabas. Kat mga baruanan tayo mat aminan. Awanan lang pa di ayan ayat ta, Annabel. Naurnos matlaang ti amin. Wen Marshal, agyaman ako nay. Gaputan na urnusan ti amin. Uwan nga rod. Iso ang masapul matan nga asikasunta ti para kadata. Wen. Asikasunta ti panagkalay sa ta. Tapno matuloy matan. Wen na. Gaputan makitak. Anapudno ni Vince iti panagbaliw na. Uwan, Annabel. Nagkarikanyak nga agbaliwan. Katlipatan ng tinapalabas. Agyaman no kasta. Asikaswan nga rudan ti may papan iti panagkalay sata. Taawanan ti parikot. Nagsakmatan ti panagbiagyaw sa nga pamilya, Madam Annabel. Awanan ti parikot iti amin. Mang Temyong. Mariknak ako mapkapsuta kaun. Di kay mapagsirbyan na imbag. Iso akayat ko kumante agpakada. Anya? Nagpakada lang nga rudan ni Nana Helen. Sumaruno kayo matamang panaw kada kami, Mang Temyong. Ay, pasensya kayon, Madam. Diyak matlaang kabaulanan di agtrabaho. Kaputan lumakaya kaon. Sana bali tadaman ni Jumain. Kanda giti barbaraw akatulong yaw. Ayun, Madam. Kasi iti kinunak. San kayon ang mapagsirbyan anaimbag? Iso nga agawid ako ni Jay lugar may. Nakababain mo't no agtali na edag dito. Kat kastoy mo't di kasasaad ka. Ala, saan kayo alapdan, Mang Temyong?
Ngam itantan nyo kumapay ti panagawid yo. Tamapan kami pa'y mangirwar iti basit agatad, tapno adda alaan nyo nga agawid ijay ili yo. Ah, ay, saanin, madam? Saan kayon nga agkadkad, Mang Temyong? Tapno adda aramatan nyo. Manglukat kayo iti tersena, no iso. Madam? Wen, Mang Temyong, napatag kayo kanyak, kada kami. Gaputa nagserbi kayo dito mansion iti lasod ti mano atawngan. Isong agsubad kami, mat. Nang runa, takanhayon kang apaan idi. Ay na, agyaman ako unay, madam. Talaga nasaya at kayo. Iso alam na lab ka kahit. ay katsapay ko ma. Tabindisyonan da kayo pa'y tinamarswa. Gapaw, iti kinasaya at yaw. Ditan papagayam tinagibusan, ti seryetay ita alawas na napauluan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada Mary Ann Nalica, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Randy Castro, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.